Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan siganu paribata bani panurang sogot nereon, pasada hita uhurta, martongko mahita. Puji-pujian terima kasih maisombah konur nami hubamu Bapa. Bari bagal ni hidup ni hurmu, na tetap makasomani manramotkon, terus si mengiring-iring lakah nami. Tuhan, pai maipukah kanami horja nami, bani panorang sogoton. Terlebih maturang iham urapa pikiran nami, asigok ibagas. Pangarapan apa tubuh ni hurna hubamu mahanami. Makorjahon horja nami, sa ganjang nireon. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, si jape na siyam marian bani panorang sogot nireon. Naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano paribata bani panorang sogoton Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2020, tersurat bani buku 2 Tesalonika bindu 2 ayat 10 tolu na makatahon sunon. Tapi napatut Tuhan nami makatahon terima kasih tongtong bani na ibata halani nasyam. Sanina na hinaholongan ni Tuhan in ay ipilih na batado na siyam humbani mulani. Asisaut na siyam maluwah, marhite pangurasyon ni tunduin, apa haporsayaon bani hasit tongan in. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, adong tulutene hata ibagas basa simalungun na boy subuton ta na maningon hape ipardiete hita. Na parlobe sa hali, ang gumangindo pangurupion hita, tolong. Jadi, tolong buat hamlobe ay. Jadi, ang salah kita, ataon hita maaf. Jadi mangindo maaf kita. Janah, napatuluhon, anggo adong na mangurupi hita. Atape, na mambere sesuatu hubata, taluk do hita makatahon. Terima kasih. So ang sonay do humani agi ibagas parguluhan taon. Ra, ongga do hita, mangahapkon, atapi mandukpa kon tene ibagas parguluhan taon. Nitama, ay tene, ibagas kecelakaan ay, masema seulangan siya ay mangguluh. Hape. Artini sahap ay ma. Rado tine bani pangidahta. Mangihu kon pikiranta. Bagalan do dosa ni halak naligan marimbang kita. Jahatan do halak naligan marimbang kita. Ujung niyaha. Keluar mapenilaian mangihu kon pikiran ta sendiri. Talupando halak na jahat ay kona uhum na bata atap cilaka marimbang kita. Atap boy do masonon ay tene Tuhan. Sema maulangan au ipilih gabi calon situa atap calon samas masih malang sianu ay. Artini ay, kumbani hata ay siyol patugakon. Bahasa talupan do halak naligan, marimbang kita. Ay maasi kaluar hata ay, seulangan maaw. Babenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lahu mangida haganupan ay, asilambin itanday hita hajongjongan ta ilobe-lobe ni bata. Bani panurang sugot niya riyon, marlajar hita. Apostel Paulus padas kon hatani hubani kuria Tesalonika bani panorang Icia. Iberi dosada perguguh hubani kuria Tesalonika mangida pertumbuhan ni haporsayaon ni sidea. AGP itong-atongan ni buini tantangan baik secara haporsayaon partonduyon bani panorang perguluhan ni kuriain. Apostel Paulus manobot hubani kuria Tesalonika.
patut doha nami makataon terima kasih tong-tong kubani Tuhan. Jadi songon sadah wajib pendoai bani Paulus martarima kasih kubani Tuhan halani perguluhan ni kuria Tesalonika na tetap tuguh ibagas Tuhan. Jadi Paulus lang mangidah bahasa pertumbuhan haporsayaon di kuria Tesalonika ay mahalani hapentaron ni, ay mahalani pambobay ni, ay mahalani usahani, ay mahalani halojaw ni lang tene. Tapi halani takas do ba ni Paulus bahasa pertumbuhan haporsayaon ni kuria Tesalonika ay ma halani hidup di hurnine bata. Na do mamamili sedia kumbani mukah ni. Jadi pamilihon ni nebata do pak kuria Tesalonika ay do mambayan ase kuria Tesalonika ay lambin marbagal ibagas sapor sayaon, lambin matoras ibagas sapor sayaon, lambin rotuguh ni ibagas sapor sayaon ni. Nah totu bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sadalan hubani pengalaman terus si hata ni Apostol Paulus subani kuria Tesalonika. Sonahi tabani panorangon. Anggo ipilih nebatama sa salak jolma na manghihukon pikiran ta. Na dauh bagalan dosa ni marimbang kita. Jahatan ia marimbang kita sonaha. Martarima kasih do kita. Anggo ipilih nebatama iya. Janah marubah maguluh ni. Roh diar ni parguluhan ni. Sonaha. Anggo halani manghukon pikiran ta. Pakon ahap ta. Talupan do halak nalegan ipilih gabe parhorja ni kuria. Marimbang kita. Sonaha. Bodo na ni hita mangidah. Bahasa ipilih ni batahi ta gabe parhorjani. Ayma. Ase ibagas dirita. Lambin marbagal. Pangarusion. Sonay age panandayonta. Pasal hasitongan ni hata ni nebata. Duko si pilih Tuhan mahita. Ya. Duko si pilih nebata mahita gabe parhorjani. Lambin martambah do hapor sayon ta. Lambin marbagal do hasitongan ni hata ni nebata. Ay do tujuan ni nebata. Lau memilih kita. Ay do tujuan ni nebata. Lau memilih halak nalegan. Jadi ijalohita haluahon na humbani nebata ayma. Asi adong hape alasan bata. Asi tetap martarima kasih hubani nebata. Alani ay sonaha. Merasa wajib duham martarima kasih. Dup ko si ipilih nebataham gabe parhorjani. Merasa wajib duham martarima kasih. Anggo ipaluah nebatama hasomanmu na manghihukon pikiranmu jahatan marimbang ham. Totu marhitihon ni hata ni nebata. Nagaberigapan si gano paribata bani panorang sugoton. Gabi sada hawajipan doay bata. Martarima kasih songon Apostol Paulus. Halani haluahon na dop ihorjahon nebata ibagas kita. Halani pamilihon ni nebata na dop ihorjahon ibagas dirita. Siando harma. Marhitihon ni pamilihon ni nebata ay hubata. Sonay agi hubani hasomanta. Saut matongon. Gabi maluwah kita. Ibagas pangurasyon ni tondi napasing. Janah lambin marbagal mahoma. Age hapor sayonta. Ibagas hasitongan ni hata ni naibata. Amen. Martongko mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Asilambin mangahap ka nami tungon. Totap, talup ka nami martarima kasih hubamu. Halani haluahon na dop ihorjahon hami bagas diri nami. Halani haluahon na dop ihorjahon ham. Dop pagkasoman nami jolmo. Sonay dohoma halani haluahon. Na dop ihorjahon ham. I dunia on. Halani urupi hamanay mariteton di mo na mapasing. Asi marhite pangurasyon ni tondi mo na mapasing.
lambin matoras mahanami ibagas sapor sayon nami. Cenah lambin marbagkal mahoma ibagas sapor sayon nami. Cenah lambin talar mahomani hasitonganmu ihaguluhkon hanami. Bani ganupan horja nami sa ganjang neryon. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amen. Oras sobat taganupan, selamat pagi. Anduar matongon Bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pakop-kopon ni nebata, sona egi pamilihon ni nebata hubata. Mambahin hita sa ganjang neron. Mangahapkon, jana patalarhon, talup dotene, totap hita, martarima kasih huban ni nebata. Ibagas sa ganupan, hasitongan, rossi, haluakon, nadopi horjahon ni nebata, ibagas paraguluhanta. Shalom!